namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm today I Mapele the boss. Loyi nga ta hi king link of course na Mthimbani. Swi nga ta katsa na the case kwalaho of course na mkhulubita kha katsiwa of course. Yeah, so previous mi nga mi swi vonini hi fike endla hi video la hi nga fiki kombisa ku price tag i swi confirming ku yes Mthimbani i boni hi Mapele mi nga mi swi vonini. If mi nga se swi vona ni ta vekela link on top comment. Yeah, so after that news hi ti 17th of December ku na post leyi Mapele a nga fika a yi tsala ka account ya yena ni veta ni Mapele savage yer. Yeah, la nga fika a tsala ku first and the last statement mayelana na nyimpi obvious wa swi tiva ku i nyimpi yini ya yena na Mthimbani. Ni kombela ku rivaleriwa eka wena hosi Xikwembu ku va ni ve na ku kanakana loko u ni tshembisa ku lava va tlangaka hi vito ra mina va ta hakela swidyoho swa vona. Namuntlha hi leswi va khoma va ba ku danko veni ku wow. Yo, so leswi kahle swi vitana yini o konyolola Mapele the boss kahle o ku konyololinda. So la indirectly of course o va ku swi confirmini ku hayi mhaka yo va Mthimbani a boyini yi fambisana na yena. Yi fambisana no va Mthimbani of course a vula lehi vito ra yena, so no wa pfumela ku vhele na recording yi humini laha hi nga twa kha hlasela Mthimbani la, so wa pfumela ku hayi u n'wi bini hi ndlela yin'wana based on this statement. I don't check out the comments and veta leswaku yi sukeni guys. Yo, a ni tshama ni vona post ya ti comments ta negative so like ni loko ti va ti ri against leswi nga tsariwa hala almost all of them to 99.9999999. So un'wana nga kha vutisa ku why a nga pfuli non case Mthimbani, so ku na post leyi a nga yi tsala. A ni kombi ku yi deletiwini koko a ni be yi khale screenshot a ni ma swi tiva ku hi ni hi timenemene. Yeah, so ku hi statement xa yena la i fika kombisa ku na kahle a nga special like a nga perfect like hinkwenu a endla swihoxo swa hina mali kuma yena a ku wa swi twisisa ku i fika a pfula case mara mbele yena ya vava loko a hleketela Cool B because Cool B wa ha ri ntsanana swinene ku a nga ya a jele mani kuma yena mhaka leyi a ku yena a nge vi na peace moyeni wa yena loko a tiva ku i yise Cool B a jele. Mfana ntsanana of course loyi at the moment mi swi vona na n'wina ku loko karhateni ka music industry a tlhaku i ve na nhlohlotelo of course like was inspired by Cool B hi ku vona ku a ri ku akeni ka yindlu, so ku va just like that a khomiwa swi nga n'wi onhela ngopfu. So a kombisa ku it's not like no lava vunghana or vuxaka eka yena ni it's not like that ni because kahle music career Cool B yi hindze hi le ka mina. Mani swi hi swona guys. Mthimbani loko kombisa Cool B yi hindze hi le mavokweni ya yena swa ku Cool B ku va a fika la nga kona i contribute-ni Mthimbani. And then a tlha kombisa ku a ni n'wi zonde Cool B and se a ni ngo hold ti-grudges against yena mayikuma yena mhaka leyiwa a ku him loading bullets on a magazine with a gun on his hip sweswo swi nga n'wi fambisa many years which is something I don't want. Yeah, and then a continue kombisa ku advice yena ka Cool B i ku a hlawula vanghana va kahle a huma ka sekele leyi a nga tinghenisa ka yona cause a hi hinkwavo va nga ta n'wi twela vusiwana ku fana na mehe. O kombisa ka huma ka sekele yena obviously this statement is directed at Mapele ku Cool B i fika a hambana na Mapele ku ya hi Mthimbani as you can see here. As you can see Mthimbani i rhange full case. So sweswi ku hi statement xa yena i kombisa ku hi timhaka to Cool B hindze hi mavoko ya yena Cool B sweswiwa i blowing up loko akeni ka yindlu and stuff like that leswi a kombisaka swona, so a nge pfuli case. So Mapele do konyola dina mhaka na swona Mapele ni to ka ti-artist hi yona savage yikulu swinene hala tin'wana ti-artist na ti vona hi savage Mapele ya nga le henhla ngopfu ka ti-artist ta ka Gaza. So hi sweswo mhaka kona Mapele does not care. Hi leyi nyama la hambi xibodye hambi i mfutsu i ta twa come on fam ya potweni we hambi u bale xidumo ku wena i ya a potweni hamba kaya.